Što se desi u mojemu poštenom djetetu? Možda da mi niko ne zamjeri. 10 godina radi kao privatnik. Sve radi. Sve državi isplaćuje svaki cent. Ima svoj privatni salon. Toliko se bori, toliko se ih vaspitava, sve svoje petoro djece. Da rade ljudski, da rade pošteno, da budu ljudi. Teško mi je taj dan, kuća mi je u blizini kad sam čula. Ali sam u trenutku znala da nije moja Sanja tamo, da ne ističem sad, rekao predsjednik da je nije bila u sudu, ali sam se u trenutku sjetila da je moja Marija u osnovnom sudu. Onda mi je sve bilo jasno što mi se dešava i evo moje dijete je završilo tako kako je završilo. I imamo informacije da je u boljem stanju, ali sve dok je ne vidim svojim očima, dok mi ne dođe kući, ništa ne mogu da budem sigurna ni da vjerujem. Eto tako, hvala svim. Da vam kažem nešto. I, svi mi, ja imam pogled na to takav. I u prolazu, ja da sam bila i svi drugi građani, ja ne znam ko mi ide u susret i što on razmišlja i što ima kod sebe. Ali u takvoj ustanovi da nema zaštite, ako nije bilo tih sredstava koja trebaju da ozvuče, da označe ljude, evo ja da sam ušla, trebali su fizički da me preberu to, kako ja da kažem, na takav način. Jesam sasela, ali nisam glupa, da ne znam to, mogli su da ga pretresu, da nešto urade, da ne bi došlo ni mojemu djetetu do toga, ni svim drugim ljudima koji su stradali.